بخواد دایکا خو وان دا کریه د انجام ایریشن داعش دا د کمکوجیا 25 هزاران کو پشتی چند روزان سالوگر اوه هلبت هر کو سالوگر ته اف ايش لګل مزیده ده و دما کو اف کسین کو داعش دستک دکری و دما اف چتین داعش نم لپرسین و حساب جوان نهات بخواستن اف ایش آمد دها گرانتر دکه جبروی به مناسبتشی ام جاردن بانک دکن هر کسی کو تکلداری وی مجاره دکارت تشتکی بکه گرک اف گاف پیش و وارن آویتن و کسین هانا کو زرار دیتن ج کریارن داعش و دل رحت بن جبركو يعني كاركو داعش كري چل شنغال دبه چل کوبان دبه چل دورندن دبه هين البرچاوه حتى الدير زوره ويادن هر یک جوان چکداران گریدای دولتکیه همولاتی دولتکیه جبو و اکی جبركو يعني جبوكو دادگه کرن اوان تام برنگکی قانونی به از باورم و زاگونا ناف دولتی به بکار آنین او جی یکو هر کس لسر متفقه هیرو ام دخوازن هر دولت هر کس داعش خوابه به باخوا ام نخوازن دیسا موقع تمن کری که ام دیسا تمن تیکن ای سر حبسا ساکنن دیسا باوه منه دیسا زوروک منه دیسا برای منه یعنی حیات چه وقته حیات چند ساله ام که وی تمنی تیکنه با دولتان هر کس داعش خوابه باخوا محکمه که اگر لوی داره ببینه دیسا که ضرره که مازن بمره که دیسا ام تمن تیکنه که دیسا خونه برشینه يعني جيروشي ما ديسات خطري دوبه كل الناس تأذت وأنا منهم يعني قلبنا محروق همو قال لي رقا إزرار داعش شديدا از يك جوانم دلي من بسر خوشكا من دا شويدية اف 8 سالن اون دايا ام نزانن چارا نويسا ويچية قالو زندية ليمرية هر وها مالباطا ويجي جهب بو ام دو خازن جزاين هري جران لچكدارن داعش ورن برين و داروكرن تو نبا دوي حتى ورن زندان كرن نحن نطالب بشراكة دولية بالمحاكم محكمة ام هفكاريا جواكان افنتوي دادگه کرنا چکدارین داعش يدا دخوازن يانجي بلا دادگه كناف دولتي ورد آمزراندن كوبيكانه لسوريا كاري ويبريغ بچه ليديسا ام دبيجن كو هر چقاس چکدارین داعش ورن دادگه کرن و زندان کرن ليمترسيا وان لكو داري به هر بر دوامه چمكي كو كنگي در كيفن وكا گرين تكانه دي ايريشان بك بينن الصعوبات اللي تواجه المحكمة gelek astangî li pêşberî darezandina çekdarên Daişê dî hebe wek hebûna pispor û şerezayên qanûnî û qebûlkirina navdewletî ji bo vê dadgehê her wiha veguhestina çekdaran ji bo dadgehê ku derxistina wan derveyî zindanê pir metirsîdar e ji xwe tê bîra me bûyerên zindana Hesekê lewma ez dibêjim ku gelek zehmetiyên lojîstî hene her wiha xeteriya li ser jiyana parêzer û dozgeran جبرگو اگر کو بین آرمانج کرن جه شانه داعش ین و شارتی لدربه